Hello perlok ke jenmit ke basuk ke bakmen nya pi baro iwe bat ke bapet ya ke channel jonga Ed.S.R.C.channel te hakani por ngapen EP Kumno ban sna ya ke screen mobile jong ke ka mobile Samsung G2 Core ane ke dai Samsung G2 Core te hakani por ashwa ban ban ai ki folder nan te ing haba pun khushwa ye ki jabo ni gom kudon hanne khnang ba ka folder ni ka screen thumai dan ham scam ha ban pandai te ne por haba pun khuj ni paro haba pun khuj ni we te dala dep tu nomor ba ka ni kalong ham scam ha ka ne nomor ba don ki screw hang ne haba pandai dan ki screw yang haba pandai screw ikini we mobile suk bahaban law handai haba ya kani ka Samsung G2 Core 4M kadon screw shapo in haban pendat ka screen pat kawan jrong tengin haban pendat we ka screw ini po andal ada pendat screw tengin haban iPad kini ki screen na jrong kani ki screw haban pendat shwa ki screw kenang ba kan scam tengin haban pendat kini barot ni ki screw kita hane haban pendat ni kiwi mobile suk ba ban syah handai da ya kini dade basna pin ru hapan law ya ka screen shapon marka screen ka upin don hane te screen dan sejrong te hapan law shwa ya ka screen por ka bangi sna yo pin charger la dau du jan jar bahan ni tang subakla la du te hable jai habsna ya gone kani ka Samsung G2 Core ke mobile ke model ke barim kene kada habsna bajai kada pisna kerki la pisna speed kan ki customer ki sa complain ni pi te hable bajai adu benda scam te menta tang tu la biang thrai tang so we ke screw haning habat pendai ni we screw to dal ba screw ni habat ai ke thmai test kini screen thmai test te barbor kini ki ayung happen law shwa long tu tengi pen scam kum tu pen scam tu la scam tengi test shwa ne test kum tu tengi test tengi pendai enta test bateri piang em test chona ta lawan Samsung G2 Core ta kadang ki ta happen like bhai kene ta bateri like bhai kum to pej menta lawan deh ta Samsung G2 that's one te perlok borok ki bapet ya kena ke video jonga ada episode tenat subscribe like and subscribe and share to others.